ruhago nyarwanda Ferwafa yateye ikipe ya Rayon Sports igihombo ku mukino wa derby wayihuje n'iya PRFC. Ibidindiza umupira w'amaguru mu Rwanda ni byinshi, ariko byagera ku ikipe ya Rayon Sports ho ukibaza uko izatera imbere bikakuyobera. Kuva umupira w'amaguru mu Rwanda utangiye kuba ubucuruzi, uwurebye akishyura kugeza n'ubu, usanga aho kuzamura urwego rw'iterambere bibudindiza. Iyo uhereye mu 1980 ubwo Ferwafa yakirwaga nk'umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'ishyirahamwe rya CAF rya Afurika, umufana kwinjira yishyuraga inote y'ijana, naho mu cyubahiro hakishyurwa inoti ebyiri z'ijana. Kuva mu 1989 nibwo amafaranga yazamutse, umufana akishyura inote ebyiri z'ijana. Mu cyubahiro bazigiraga inote 3 z'ijana. Ibyo bihe ikipe iyo zakinaga zagabanaga amafaranga yinjiye havuyeho imisanzu ihabwa Ferwafa n'izindi nzego zishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda. Kuva muri 2002 kugeza 2007 kwinjira byari amafaranga 500 y'u Rwanda, naho mu cyubahiro bikaba 1000 hatarebwe ikipe zahuye bazamuye ibiciro. Ikipe yasuwe yirwarizaga ku mafaranga yinjiye ku kibuga, byagiye bizamuka kuko kugeza ubu amafaranga makeya ari 3000. Dore uko bivugwa ku ikipe ya Rayon Sports ubwo iheruka kwakiramo iya PRFC kuri Stade Amahoro. Ni gute ikipe ya Rayon Sports yinjije miliyoni 107 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ikabona miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda gusa? Murinzi Abdallah, perezida w'ikipe ya Rayon Sports, yagize ati: umukino wa shampiyona twakiriyemo ikipe ya PRFC twinjije miliyoni 107, ariko ikibabaje twahawe 1/2 cyayo twinjije. Murenzi yabivugiye mu nteko rusange irasanzwe ya Ferwafa, umwe ku wundi mu bari bitabiriye inteko rusange ya Ferwafa barebanye baryumaho. Akanyenyeri ni akande kamaze icy'umupira w'amaguru mu Rwanda. Twayibutsa ko akanyenyeri kanyereje amafaranga ya Rayon Sports bikaba byarayiteye igihombo gikabije. Ikindi gihangayikishije ikipe ya Rayon Sports ni kampani yitwa QA icunga Stade Amahoro, kuko nayo itwara amafaranga menshi. Washyiraho n'ibindi bisaba amafaranga Rayon Sports yakinnye, ugasanga isigaye mu gihombo. Kuki derby yahuye na Rayon Sports n'ikipe ya PRFC haboneka igihombo nk'icyagaragaye cyatwaye 1/2 cyayinjiye? Murenzi ati: ariko ugiye kureba 50% agiye ukumva harimo amafaranga akoreshwa ndetse n'inyungu bafata. Ni ikintu kituvuna. Mpamya neza ko n'ubukangurambaga bwose bwakorwa ku buryo imikino yose twayakirira muri Stade Amahoro. Haribazwa impamvu Rayon Sports yari yasabye ko umukino wabera kuri Pele Stadium Nyamirambo, ariko igitutu kikaza kuwimurira i Remera. Abasesengura basanga iki gihombo Rayon Sports yagize gikwiye kubazwa Ferwafa. Rayon Sports iyo iza gukinira kuri Pele Stadium Nyamirambo yari kwinjiza miliyoni 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Ferwafa izagenzuri irebe uko buri kipe yagiye yinjiza amafaranga, izasanga harimo ikinyuranyo. Amakipe menshi yifuzaga Rayon Sports yahora ikomeye kugira ngo ziyakire izifashe kuva mu bibazo. Ferwafa ikosore amakosa yaranze shampiyona irangiye. Iyi ni Ingenzi TV.